TV West rishikira omusero ya BRB omu district ya Kiruhura nuko baturo kutebezo kwembogo ziri kutoroka mu irindiro ryazo erya Lake Mboro National Park zikije zikabasisira imisiri twirinze tubonera 2022 zikazanyonire hikitano z'ibicori zabimara kandi na reportinga konkati natunga buyambi kandi na hati yazagaruka muzaga kazabirya nabwo na reportinga bace ya manero si wano naga kana reportinga nahagomborora nagamba no muhingi sahasimu bwa nyuma na reportinga no mu National Park nyekiro zibire zirishanka 10 z'ekiro kumbire mbyami nahura embogo nizijuga nashora hero nashanga zibire zirye embogo nkamukaga zanyurukanzia kandi nabwe tukugira ngo nyekiro bwonka zamaziro gwire nizituteganisa abantu nturarotagwejejire ahabwe mbogwezi abantu bongera bagira ngo embogo tuzirukoma hakishe misiri yabo konka biti no muntu zakugwaho nizkwita kingi ha ishomero shuma zo murutoki rwawe ngana umwana agagwa naza kama wawe ngana temure ekamtero mushoganye nangaha muryango masimakara nyomba ndisiza zitiye shumura zo atifu ente zija zikuratire nyira zikuratire nyekiro umwirima eketanyitsere ngenda nguruka nzakikungukire kirimo mukoma abatura abahona bongera bagira ngo bakanditse ikitongoro cy'inyamisho cya uwa okwezi kuri kutandika ngo bije bakire mbugezi bazigarura mu irindiro ryazo biti na hati tubakijaga umwe kabiri y'inimi ahoko nyabenesizana namani yaturwanasa twashaka kutembe miti konkanite twasase bwabwe misiri yitu twagmantu ntujugute bicyurwa bwo mu rugo abire twembere ezimwe zire konka iyo yaturumba emisirejo nkaba nkine sente murundi mbanka kugira ngo ukunda ahinge mfuneho sente zirashomeseho abana tukafune sente za government PDM itwe nkabahingi aba agriculture abakuhinga embogo zatuteganisa tuba tutine ekituragarure umuroneje yibatwire ya government abo bwa hati nabashaba rukuro rindo ry'enyamishwa okwije bakagarura embogezi omurindo ryazo ezagahwire kuko enyamisha tubakwenda kuzitwara mwene cyangwa enyamisha bije bazitware tuturo mu businge tureke kubona n'enyamisha embogo zitakatwita abo konturara nstera byonduro nitubona nitunyangarara habwe embogo abantu abo bakatunga sente za parish modo sente za parish modo bazito mu Misiri mwene nyebuza government kera inde sente za parish modo nibaza kuziyaye kandi Misiri yabo eyo niro tukatize sirente kuza kushanga twashanga nembogwina kutobe twahika hihi tureba ebintu bikwe byemeriye nibitwizira hati nyowe ngira ntinente kuza kuzishanga nembogo zinyirukanzya nyirukanga n'abana nterero mukazomwe aija tutera toki tuza kushanga nembogo twagamboho na Bashir Hanji uri umugambizi w'ikitongoro cy'enyamishwa omwihange cya uwa ahasi mukande ibintu byatugambira kubarabe bamanitse pako twose ngazamwe n'abandi bakwera kandi bakora icyo ine kumanya abantu abo barakutumanika babaganda akabayose babonama tushanga takushimanya abandi ngo batubagandira abanyamakuru ngo babagandira bakwasa abo tukwata baze twajya kutubakwera uko barabe bamanitse pako umuzima n'abagabo babahwera amakaga ari kurenga 50 omugomborora yakayanja nubo bari kuteganisa bw'enyamishwezi aha wa TV West Susan Chelsea.